Kini kedai All India Radio Shillong, kakubor ban pule de lus atas kini kilong kimat pakongsan jang kakubor. Nrakhe kari India ya kalang khus ni kha basis pa san pho jo Mahatma Gandhi mentakasni da kajing penlom ya ki program beper hakal kari bat sabari ru kumjo. Beliau menteri rang ba ke Meghalaya ukonrat ke sangma ya umau nongrim jang ke state zoo ha umtro ribhoi district. Batshim ke Central Puja Committee ya kilat kilente ban penlong ya kajing la enyam Durga Puja mentakasnem kabalait na kajing penunkam ya ki plastik. Kari India karakhe ya kalengkut sni kha basis pa san pho jong kpa jong kari Mahatma Gandhi mentakasni da kajing penlong ya ki program beper hakal kari bat shabari ru kumjo. Menteri Rang Bado Narendra Modi unyalam ya kari hakajing lekkan mau buram ya ubapu ha Sabarmati Ashram ha Ahmedabad ha kaba unyashim benta ha kaba tam batlum ya ki plastik ban penlong ya ke ashram kajaka kaba light na ki plastik ba pendan kam tang shisin pendan kam. Ha Meghalaya ru ke Sorka Jala kan penlong shibun ke program ban rakhe ya kan nikalung khus ngi kha basis pa san posnam jo Mahatma Gandhi mentakasni kan dan kajing peni ya ke film ke bedai ba kajing jo Mahatma Gandhi ha ususo tham auditorium kajing lum ya ke plastik kajing ya kop nya cycle kajing ya pat ba ban pensung thu shapang kajing le kho le suba bat kajing pen khu ya ke shinong ki thau ki badon hakal leng ke Sor Shillong. Ka Northeastern Service jong All India Radio but ka Regional News Unit All India Radio Shillong kila penlong ya kajing ya kop kentut nin kasni halor kajing jong Mahatma Gandhi ha ka ba ki khana school na St Mary's High Secondary School, St Margaret's High Secondary School, St Anthony's High Secondary School but St Edmund's High Secondary School kila wan banya shimbenta. Menteri Rang Ba ke Meghalaya ukonrat ke sangma nin kesni ulaple ya umau nongrim jong ke state zoo ha umtro ribhoi district ha ke jihalang penkut jong ke wildlife week arhaja khat khandai ha bakran ha ke jihalang Menteri Rang Ba ulong bakum kinong shonong ngidon ke jingkit khli bangin le adakar ya ki kam jongi wat langi ha ke jing ke la kapor. Kilai pojing tau ke baya imlang ha kamay mariang jong ke jala Meghalaya ke don kam ya ke jinga da ba jing pennek pensa. Kadai nomor kata ka kam ram jongi iway pa iway bangin sumar ya ki. Menteri Rang Ba ula benrap ru baka zu kam dai tang ke jaka penbernya handai ke deru ke jaka ka ba a jing start jinglang ka ba hikai kumnu ban buram ban yada ban pelat bat pennek pensa ya ki merat klau. Menteri Bapet Ikatanat Forest and Environment ke Sorka Jala ubat lakmen rumboi ula pentim bayakan di kejaka bu bajaka sumar merat ke bahe nyok hoar hektar layok naduk kesnem arhaja iwe bat ke Central Zoo Authority kaladem ya ke jumenjur nak bentaban bu ya ke State Zoo bat ula kermen banla ban pendap yaka ha ubenai kelalengkot arhajar arhoar. Menteri Rang Ba konrat ke sangma ula samru ya ki busket syakin nongjob ha ke jing ko baper balapen long ha ke jing rakhi ya ke wildlife week. Ha Assam ke bor punya district kala pelat hinin ke sengi ya ke program banweng bat lum ya ki plastik ke balapen sapriang pathar ha ke mariang ke balatip kumka plans for plastic. Deputy Commissioner Kabang Gaigaon Adil Khan ulaong baki jing temu jong kani ke program kalong ban penslori ki brio bakin lum bat wengi ki plastik na ki ying jongki na ki jaka yo bat jaka puli. Hapuak kani ke program unu brio ula banit bu shikilo ke plastik ha ke office municipal bat unyo uwe utan riding. Ukhan ulaong baki babun hi ki brio ki pediang ya kani. Ula ongru baladadon ki bomyo jaka bantung yuding en sapenlong ya kajing tungding dabarok kwe ke Shillong. Kene ke program kalong ru kum shibenta jong kajing yadon ketilang ha ke swachta hi seva campaign ke batmu ban penduna ya kajing pendon kam ya ki plastik. Ringkat bat kari barok kwe ya ke National Voluntary Blood Donation Day la rakhi nin kasni ha Pasture Institute Shillong. Hakijing rakhe ya kene kesengi kum ke jela ke Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills ikong M1 Nongri ilalong kum ke Komsan.
haba ajing kren ikong M1 bri ilaong ba kajing IA ya kasnam kalong kajing singaw para briu kaba ubriu uday bandon bat kalong kaba kongsan hadu kata-kata na kabantaban ajing im yaw para briu ilaong ru bakalong kabadon kam ban penlong ya ki program pensai bat pensung thu pat ba nadu kishnong kithaw khanang ba ki briu kinsung thu shapang kajing koridor jong kasnam bat kumnu kajing IA ya la kasnam kala ban pelat im ya kajing im ila kantu ya ki briu bakin aisnam tang hakijaka balabu kerpang ni ki blood bank badon license Dr. C. Butna, Member Secretary ke State Blood Transfusion Council, Meghalaya, ila penpau ke jing binyaw, batang saupuan la ke sispa ki brio, kilawan ban IA la ke senam, bat kani kamdap setiaban penbiang ya ke jing dawa senam jeng kinongpang. Ila kentu nomor kata ya ki brio, bakin mi syikmat ban ai senam la kumnu sisin ha ke jing im. Kini kedek All India Radio Shillong ke bawan lam syapi ya ke kubor. Kajala Meghalaya kalapan kre ban rakhe ya kajing na anyam Durga Puja bat ke Central Puja Committee ru kalapan kre ban penlong shibun ke program ke ban sedang nadu ke South Tarik mentau benar. Ke Central Puja Committee kala shimru ya kilat kilanti ban penlong ya kajing na anyam Durga Puja kabalait na kajing penon kami ke plastik ha kaba kalapatha ya baro ke Puja Committee bakin penon kam da kitiar ke ban amkta ne penjulor ya kamariam. Habayakran bat ki nang pathay kubor Shillong hanin kasngi President ke Central Puja Committee unaba batachaji ulapentim bakindan aspa sapho artli ki Durga Puja pandal hapo kajala kenthop ya ki shispa khatpratli ki bahapo Khasi Hills. Kayang bisha bhatli du jongkari India nin kasi kalapan kan mau biang ya kajing betha jongka kaba kalapan mi aka arpo tarik ubnai leber kasnam baladam kaba hakajing shisha lapan damno iki kendon jong kajing syakam hapo ka SC/ST Act kakanhon kinong bishar bakam thop yu Justice Arun Mishra, Justice M.R. Shah, but Justice B.R. Gavai, kalaong bakachiya khun jong ki jat benriyo badai ki scheduled caste but scheduled tribe nakabanta banyo ekakaldan bamarya rangkat hapo kari kampat krut satya. Kayang bishar bakli du kalaong syusyuru bakat kum kariti sansyari ki jat benriyo scheduled caste but scheduled tribe ki yo ya kajiyada hapo ka article ka bakhat sam hendrai kidang syapat ben bat syak nyo ben haka imlang salang. Halor kajing penon kami ki kendon jong ke SC/ST Act bat kajing parat mukot dumai ki brio kinong bishar ki ong bakani kamdai namar ka rukom pyak jat benriyo hendrai dai kajing soper ka badan hi ha ubrio. Autonomous District Protection and Promotion of Khasi Traditional Medicine Act Arhajar Katway. Ringkat bat kepertai barok kawe ya ke International Day for Elderly ni kesikal pang shitlo pertai na kebenta kiri rangba la rakhi nin kesingi hatura hakaba Deputy Commissioner ke West Garo Hills Uram Singh ulalong ukongsan. Habakran hakajihalang Uram Singh ulong bakane kalong kalat iway pe iway bangin smutu yu sinyang baki kimi ke pajongi kilapenno hakaban suma sukher bat yalam yangi bat kidon hok banyo kajing kublay namar kilayarap yangi bangin he ngin san bat ngin long kinong shong shnong ki badan ke jingkit kli nakabanta ke imlang salang ulapen kan mauru badai bandri ban sumar bhai la ki kimi ki pa kimi e pa e ta ke jing buram Uram Singh ula samru yo dingdo balabay tengka dak HDFC tura syakire rangba jong kathan Kapto kaniga kubol kalakot kebalawan syapi nak All India Radio Shillong hakapo prabajeng ini sok baka Daily Station nakabanta ka kubor hakaktin Hindi ban penbo dak kubor hakaktin Pareng hakapor pra katsan minit kaniga dek All India Radio Shillong